Rek ayo rek melaku di kunjungan. Rek ayo rek rek ayo rek mati jenen nyari boleh kak sadukang ajele nama laun-laun duduk kakak ulang madlen asariang aduh ngelek amade dikanoro aduraman alek bule aduh made entar adungan kalabeng kau salek depak dek lambang misem lek Fitri harapan lek tak adu peng hemapiton masih leso kone nyonya nama Mas Jafar sebede lambang misem kurang lagi par ti kanang dintol tengan lek setemur mun se bun bara andik nama Mas Ervan takok kelero mun tak boleh takok kelero kini kemarin andi ajat bula cukan lapangan dintoh dulu gi andi ajat saking najegena atep kada aja sama kebere oke bagus wah benang pokon kakakna saiket kan dukale Kak Durrahman saya keten 100 kau udah makin sekalian 100 pada boile berarti tika tak kalah kakak tak kalah tika sekalian 100 Kak saya keten dukale 100 pada 100 saking 100an nak anyar iyo kan si anyar jadi ya 084 tapi 084 bukan kalero ngabos tengku abos mana ya boh kalero bukan detik pampa iya Pak Empah kan 100 ya samiliar ya abang 100 juta maksudnya mon bebelu kan 100 juta iya ay tak ngerti di iya 100 juta bendi kelu tak bendi samiliar salimiar mon samiliar kan sasanga ini kau bebelu kan 100 juta lah dah ada waknya para laban om satarek tan benatola adi tantona pada bodo elabeng Fitri naremata mui pada acer cocer ngeruak Jakbar leban ompot eke juungi bila tarik tanah gelar aga tanto nami norok bunga taretan bila kelar akar je tontonan mak norok bunga nakana mak pon ijat terjemah mak pon ijat maka kereng satu jeda boleh pot lagi gula mochi kau sebenarnya pot mochi om ponakan acara bodo opas mata kulit karya repot satare tanah bana tolak adi
Ini kok aliasin masa Rumania gilek ki. Arwah beralaban tantona pada nare matamoy. Anak bobo na. Sataretan apon along polong. Sesataretan niko along bolong. Duh gini kok ale Rumania Satan Jakfar sataretan Ale berdoa Yasin. Kealiasen menjadi najar tanah-tanah pada nare matamu itulah adik. Satan Jakfar seekocak maca dikna batanda pangantanda Niko murah mat pada pada ngirek katuana titisan lap alam mula adik. sataretanan niko kadenger Arwah amit mak sorong ngirek Niko jok para boda ebang kutak mat bila amit katuana titisan lap alam bila marah mat Rumania aneka pada ngirek dari estona dek kaje para fitri nape pole dek tretan orang mah banyak pisan jambung nape boleh merahmat arwah surahmat arwah jawara tantona santeng morahmat arwah bedetretan kurang bang nabe boleh arwah tretan orang pon epa milo morahmat pula pesena aliase memang benar pon pada ber